Билигин Россияға COVID-19 сутары қаз вакцина араға бары олортон қаннықтарын сунтар жана ылары. Дойду бутугар төт көрүң камсы кутары вакцинаны оңороллар. Ол курдук боллан Кавивак, Спутник Лайт, Спутник Ви, олатар норок атынан атак боллагана биллер атынан гам ковид вактен, он таханын эпивак корона. Бие каманна хакахеригер, онлан чолан хунтарга үс көрүн келен оңолубута эпивак корона, Спутник Лайт, онна гам ковид вак. Эрде ылжан өтөрбү жоңга ханнык вакцина ортугуй. Эрде ылжыбыт Джоннор ылыктактар Спутник Лайты кинилерге боллагана бу анаммыт именно переболевшийдер ылыктак вакциналары болар. Он таханан бу ревакцинацияга анаммыт Спутник Лайт. Оголорго вакцина бери сагаланыды. Лорго вакцина бери билген установка келелик. Эрери бу научный центрдарга Россия кенигер оңоллан уже оголорго берилди бите, билигин болла исследованиялар бара тураллар. Вакциналан баран кихи организмыгар төхөр антитела өскүрү. Вакцинанын лаккына бу Спутник Лайт, гам ковид вак, эпивак коронанда лаккына эхека антитела өскүрү түрдөнүк конугигер болар. Спутник Лайт вакцинаны олоққа биддере ылылар дейлер, ол кыржыгдо. Спутник Лайт олоққа биддер ылыларден эппеттер билигин боллагана бу камсыкы рутар вакциналары биги 6 ай бола ылыктакпыт. Оннягынан отон антитела алабытын бирбеккеленен бараммыт ревакцинацияга баран яктакпыт. Вакцина кенниттен кихи этин температурата мелжи үрдүрдө. Каннык бар вакцинацияга көрүллөрүн курдук. Бу антитела өскүрүгөр ола биттер бу кихи иммунный системата эппеттиригер кихи реакциялыктах ол хигер бу температурата үрдөн хеп, онтагар славайдыктарын хеп, бу гриппоподобный симптомдар бар болоктарын хеп, атактара, лилере, сүйөктере кылжактарын хеп, онотон общая слабость, недомогание болоктарын хеп, то үс 4-5 күн оннук ардын хеп, тон хорок жоңго бу индивидуально жонтон тутулуктах хороктор бурстойду хараллар. Вакциналан баран сен бир ылжаллар ден төхө оруннагы. Вакциналан баран ылжахын ден соқ эти боллаганы вакциналан баран итеппитим курдук. Тюрдоникки конуки хигер кихи кантитела өскүр, ол тюрдоникки конуки хигер эхиге карстан ахыджактакыт, онтон эти тюрдоникки конуки хигер вакциналан баран этеге жанкалыкыт немиехеп. Вакциналан матах төрөппүттөр оголорун ого хуяныгар ылбаттар ден чакчыдо. Вакциналаммыт отон ого хуяныгар билигин ото билер бип курдук камсыкырыбыт уларыйда ол курдук эхе койготуттан уһетте хагардылы хастах оголор ылжаллар индигинен киннер бу группа риска киреллеринен ибестен киннери тулалы хыджаржон бары вакциналак болохтактарден этеллер. Вакцина кимнакка көңүлләммәт. Вакцинацияларга абсолютный противопоказаниялар деннер баллар. Ол курдук боллагана бу колобура онкологический гырыхактар киндер новообразованиялах боллактарына химиотерапия барахыджар боллактарына онтаханан гормональный терапияны лахыджар боллактарына генно-инженерный эмтери ылан постоянный ихерджоннор бар боллактарына онтаханан аутоиммунный заболеваниялах жоннор эми эти противопоказания киреллер, он кинилерге бу иммунитеттара подавлять да наджар болан бу вакциналлахтарына өскөдө хуагын хеп, өскөндө хеп, ол хинти этергедылы кинилерге 50-50%. А так он эсеби противопоказанияга билингин беременные женщины, он кормящие материал киреллер. Медотвод канны кемге бериллери. Этот вот үскөрүңүнөн берилер, колобура боллагана сунтарга бихияка
неделяга ките болар. Вторник, онна четверг кичастан. Буманна боллагана или метод вот хуах эхек абсолютный противопоказание. Чугас кеминен ия болары быланныр жакталлар вакцина ылаллара көңүлленер до. Вакцинасыны оғыланнар хиддер жақталларға берімеңден утары үлелер хуақтар. Кинлер, наоборот, бұл вакцинасыны ылықтақтар. Тоғы детаққыны бұл кеннеки кенеғасқы кемге кеннерге бұл уже иммунитеттақ болаларғар ден анаммыт. Оның те бейгі оғыланар хиддебіт мен бұланнана хиддебіт вакцинасыны ылбақпыт тиллері олығы те сыйға ден етеқпен бағарабын. Вакциналан баран ылжыбыт, онна вакцинал баккаре ылжыбыт жон ырыны кайдак ардаллар. Итинне бәбит лишний пример биттен этек кайын, билген боллагана бу стационарга бихияка инфекционный отделенияга ылжан хатачылар бары вакцина тахок жоннор ыракандын ылжан киреллер. Онтон вакцинасыны ылбыт жоннор ылжан калар түген нак боллактарына киндер атактаргар уйна ылжаннар ылжаллар, онна улакан бу пневмонияла атактарына тяжелый формага көспөт.